kijana yetu na bunduki. Atongoria wa ngwatanĩro ya AZIMIO la UMOJA Raila ODINGA atongoria ngwatanĩro ĩno nginya mwena wa Emali kaunti-inĩ ya Makueni, kuria matabanirie mũcemanio wa mũingĩ mbere ya gũcoka kũnyitanĩra na aikari a mwena ũyũ hĩndĩ ya mathiko ma Brian Mwenda ũrĩa woragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya AZIMIO. Akĩhũthĩra mweke ũyũ, ODINGA nĩokĩrĩire mũtongoria wa bũrũri William Ruto akiuga aracokie bũrũri wathani-inĩ wa KOIGI UTERWO, nĩ ũrĩa akoretwo akĩingĩrĩra honge itiganĩte iria ikoragwo na wĩyathi wa gĩgatiba ta bunge ya bũrũri, rũhonge rwa magoti, IPOD ũmwe na mũbango wa thirikari wa kũrũgamia ũtabania wa mĩrũrũngano bũrũri-inĩ. Tulidhania kwamba ile utawala ya kidhuluma na kimabavu, utawala ya mauaji, ilikuwa tunafikiria kwamba tumezika kwenye kaburi ya sahau. Kumbe bado tuko na katiba kwenye karatasi, lakini vitendo bado havijabadilika. Tumeona sasa udikteta ikichipuka katika taifa letu. ODINGA na Arun nake megwikinyĩtie igongona rĩa mathiko ma Brian Mwenda ũrĩa woragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya AZIMIO mwena wa Makueni, kuria mokĩrĩire mũnene wa borithi Japhet Koome nĩ hinya ũrĩa maabitha borithi mahũthĩrire harĩ kũng'ethanĩra na rũrũngani. Kama alikuwa amebeba mawe, huyu ni mtoto wa kurudishia na risasi. Kwa hivyo tunaposema ya kwamba askari polisi wa Kenya wamefanya vibaya, hii ni dhihirisho ya kwamba police brutality went to another level. It has never been this way since 1963. Tutahakikisha tutawafuata hadi haki ipatikane. We will join and stand with you in the quest for justice for Brian. Hili nasema tu sisi tunaenda kwenye mishwari kwa hazina maiti ili tuonyeshe waandishi wa habari. Huyu jamaa ako na akili timamu kweli? Ana kichaa. Ndio niambia bana koma kabisa wewe. Ciĩgiĩ kamĩtĩ ya mĩario ĩrĩa ĩratongorio na mũtongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka na mũmbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wa, ODINGA nĩagwetire kĩhĩri kĩa maũndũ marĩa thirikari ĩkoretwo ĩkĩagarara ta mũthutũkanio harĩ wandĩkani wa mawĩra na wĩyathi wa ciama cia kĩũteti ta mamwe ma maũndũ marĩa megwĩkĩrĩrwo nĩ kamĩtĩ ĩno. Tunaingia hapo bila kujali. Yani we mean business. And I've told even our friends on the other side, we are not here to waste time. We are not to play games. If you want to discuss the problems, wizi wa kura, agenda yote iko hapo. Yeah? Hiyo mambo yote tuyaweke kwa meza bila mtu kuwa na nia mbaya. Mpaka hii kamati ya Kalonzo na Ichung'wa iangalie, ili kila Mkenya awe ni Mkenya, anatambulika kama Mkenya, ana haki kama Mkenya, hata kama yeye ni mtu wa AZIMIO au mtu wa Kenya kwisha. Igũrũ rĩa ũguo, AZIMIO nĩmehĩtĩte gũcokereria mĩrũrũngano angĩkorwo mĩario ĩno ndĩgaciara matunda ma kũrehe kĩhonia kĩa mateta marĩa makoretwo na mũingĩ. Wakileta ng'ethi huko atoke, turudi kwa maandamano. Sawa sawa? Umeambia Kalonzo hivyo? Wakimchezea huko, twende kwa barabara tena. Wataongea, si wataongea? Ukikubaliana sawa sawa. Usipokubaliana, tuko na wao. Sisi tuko na wao. Ngĩribotera Kameme TV, Njĩtagwo Mwaura, Wagunya.